Kurwase ensemeria yokwamiria serikali bakoragwo no mawaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i guchaka itaro ya basa matukata tuimia rugongo rwa Gusii nigo bonegatia bara kurwase ensemo bunge ya Kitutu Chache North baborire abananchi kurwase bunge iyo uchagweso kya sobonge herigo cha kubarigana abara yabo hase chinsemo cha mara nilitkolya ankyo na bino muri kitopetwel machini agotomanya soroboti rokubwatia Dr. Alfred Ndemo uyukoriye kergo kyobo jumbe meye bunge iyo nigaborire abananchi uchagweso kya sobonge herigo chigotegerera mangana bara yabo babwate gochase abananchi borogongo rwa Gusii chinga kyecho nigonde magendreire komwa okoboko muske Fred Matiang'i aseganga yayo kuriye kirogo kyobura ibwensa sobo chole bonene omwako gocho muri kitopetwel machini agotomanya senchere gwikirano Chingaki erombe yo kwamerire serikali ya chakabene tare yabo ya matukatu tumirongo rwa Gusii ritkoria rero kurase county ya Nyamira nere ya Kisii egati ya barai kurase bunge ya Kitutu Chache North niko besokirie na gukwanira igoro ya amarigania yo bakorawa na Dr. Alfred Ndemo uyokuriye kirogo kyobo jumbe ase bunge ya Kitutu Chache North weterekia makia Jubilee nigariganiri abananchi kurwase chinseme cyo kubarigania barai yabo aburitkoria ankyo waende kama wamefurahi. Tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani. Na kama ni wakati ya Jubilee, dawa hapo. Mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa. Lakini mwisho, pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term. Tutawaambia ni 1 term. Na mimi ni dawa, nitavieka hawa. Na nyinyi ndio nguvu yangu. Na nyinyi mkinisaidia tutafieka hao. Mmekubali? Asingwa na Dr. Ndemo ekeromera abananchi kurwase nsemo che bunge yo niganyaka boga kuboria abananchi kwa baba tweru na kubeko murembe chinka kichonse kirabara yabo barabatarira buritskoria ankyo Arambe! Arambe! Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Nero. Kuyamure mwesipi. Ije mburukudawa. Eliya woge tutu. Wanjire. Maambia tuwata bageni. Mheshimiwa Fred Okengo. Na baliga ni mwesipi. Moche marani. Yago chakira kigogi moche marani. Moche ko karibisho mwana ino Mwanjire. Na mwakono. Nanyana bo niko bona gendere kumwakire kuko Dr. Fred Matiang'i aseganga yokura enso mwaka ogocha. Tuito kwa Jubilee. Daktari no ala se Jubilee mwaiguwe. Montone tabanga ina Mwanjire. Banga wako ngoko kwani ngoroke. Yamono sana. Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Vijana muko. Arambe. Asibono abananchi baborigwe kubeko murembe chinka kichonsi na kubarigania bari yabo kuripoteria Ensoko TV kurwase ebunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii Chepethwel Machin.